Sončkova kulinarična razglednica iz Italije. Kot pravi Italijani bomo najprej slačali paradižnik. Najprej zarežeš na vrhu. Takole, X. Ali ga pa potopaš v vrelo vodo za 2 minute. Paradižnik nežno slečemo, Narežemo. nasekljamo česen, ga damo pražiti pol minute, dodaš paradižnike, sol in poper, baziliko in pustiš kuhati. Omaka se nežno kuha 10 minut, medtem pa damo kuhati testenine. Liter vrele vode, 100 gramov testenin, 1 žlička soli. Zlato pravilo. Zakaj liter vode? To je, da bojo mehurčki premikali. Dovolj ti, da malo plešajo. Make love, dance. Testenine zlomimo na pol. No! Samo z vrha not. Odstranimo baziliko. Vložimo v mikser in na hitrico zmiksamo. Vrnemo na ponev Dodamo malo tekočine, v kateri so se kuhale testenine. in priložimo špagete. Lahko bi dodali še inčune, olive, kapre. Ampak pol ne bi bila to originalna italijanska paradižnikova. Zdaj pa če samo še parmezan, baziliko in to je to. Mamma mia! Vse dobro.